Munini wa Raila Odinga kihitaitano-ini kia President Karua ni acokereirie mihango ya kuhaikaria gitaru kia Mount Kenya ukanyita mbaru Raila Odinga umuthi Karua agituikania matura matiganite ma kaunti ya Nyandarua. Akiariria aikaria matura maya, Karua ni ugite ngwataniro-ino noyo ina mufango mwega wa gukarehe uthii wa nambere guku bururi-ini undu umwe na kugacirithia muturire wa Kenya na njira ya utheri. Mweri mwatorori ogwo ni murona ta kuri undu wanyu kabetana twi bau ndamwariria gigicugu ni murona ta gwika undu gakabetana ithue tutethekaga na tutethakaga mathaa ma wira. Haki yako itaangaliwa sawa sawa na haki ya kila Mkenya. Karua oho ni ugite wona maiyukia uhotani thirikari-ini yao ni kang'ethanira na ungumania uria ukoretwo gumeire bururi na guthinga mianya yothe iria mbeca cia muingi ciuragira guku agiukirira ateti aria maratheremia uteti wa irumi, akiuga niguo cungagiriria ngayukano gatagati ka muingi wa bururi. Ukienda pande sifa ile imeonekana wa wapinzani wetu ni sifa na sio sifa nzuri, sifa baya. Ni moto wa ufisadi kila mahali wanapitia. Na icio tiru minati kuigira kigenyo ni maundu mama na ni mumoi. Na ndimwereta muigai wa njoroge ndugetue ndui ni ui. Mwena-ini wake Minister wa urimi Peter Munya ni ukireire ang'ethaniri ao kuma mwaho-ini wa Kenya Kwanza na kiria ugite matire na reciria ria muingi kioneki-ini kiao indi marenda kuingira utongoria-ini megune oene. Wakati tulichukua mulikuwa mnalipwa maziwa 17,20, si ndio? Sasa mko wapi? Sasa mko njuu. Mko njuu. Na tuko na program sasa ya kuongezea nyinyi coolers kila mahali. Tuko phase 2, phase 1 amukupata. Phase 1 huyo jamaa alipeleka kwake peke yake. Phase 2 nitahakikisha Ndaragu wa huku na Nyandarua mmepata coolers za kutosha kila kona. Ndio magitethia mzee Kibake waraenda githondeko faina ya kwamba irinya guthie goko joko kumanja goko guthie dairo na ikuru newera magoritetwo ne matha na Raila Odinga. Koguo ni shujaa mundu wira human rights, mundu wendete andu ndamna thina wa gukwa hipo thina wa mai ndacauka thoi-ini tuongerwo miberethi na mai andu mone mai thina wa hipo cio ikwo. Gavana wa kaunti-ino Francis Kameme ni eritheirie aikaria mwena uyu gukanarikireria tabarira cia uthii wa nambere iria itagakorwo irikireire wona President Uhuru Kenyatta ainikiriria itena riake ria utongoria.